Tanah layu
Sari sampai di Sikorabadol untung isuna disambuang badir sampai di Sikorabadol untung itu isuna disambuang badir nampang karimbo sana isu pataladahan sinalapangan nampang kacinto dung sana isu dinas pariwisata kami basasaran nampang kacinto dung sana isu dinas pariwisata kami basasaran. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like and comment di channel Wago. Ya, jangan lupa.